Kanseri ubu bayita indwara y'ikinyejana, ni indwara ikomeye cyane kandi izahaza abantu ku buryo bukomeye. Iyi ndwara iterwa no kwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo twa kanseri tuba mu mubiri w'umuntu. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, Organisation Internationale de la Santé, kanseri ni imwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Mu mwaka wa 2012 habaruwe abantu basaga miliyoni 8,200,000 z'abantu bapfuye bazize kanseri zitandukanye ku isi yose. Kanseri ifata ibice bitandukanye by'umubiri harimo prostate, ibihaha, igifu, uruhu, amara, inkondo y'umura, amagufa ndetse n'ibindi. Ibimenyetso bya kanseri birimo ibi bikurikira: kugira ububabare bukabije ahantu runaka mu mubiri, kurwara ibisebe bidakira, kugira ibibazo mu kwihagarika, kuva amaraso mu buryo budasanzwe, inkorora ndetse n'ibindi. Niba urwaye cyangwa se uzi umuntu urwaye iyi ndwara ya kanseri, witindaganya, gana N Nutrition and Market wivuze. Bakuvura bakoresheje uburyo bugezweho bwo gusenya imbaraga ya twa turemangingo dutera kanseri mpaka dushize mu mubiri burundu, bifashishije imiti ikozwe mu bimera kandi ikorerwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Dukorera i Kigali, Remera ku Gisimenti, mu nyubako Equity ikoreramo muri etaje ya 3. Naho ku muntu uri Rubavu, wadusanga mu mujyi mu nyubako yo kwa Kandida. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0781 19 49 6 cyangwa se 0730 0 6 32 52 6. Wanazandikira no kuri WhatsApp. Amagara araseseka ntayorwa.